Umugoroba mwiza rero mwe mwese muduteze amatwi aya masaha twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ariho hose. Hanyuma rero nk'ibisanzwe turagarutse mu makuru yacu mashyashya, amakuru agezweho ari kuvugwa hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiye kubabwira uko byifashe, uko urugamba ruhagaze. Ndabashuje yemwe mbahaye ikaze aho muherereye ariho hose, mwe mutwumva muri mu gihugu cy'u Rwanda, mwumve ko tubateye jambo sana. Hanyuma nawe utwumva uri mu gihugu cy'u Burundi, nawe turagusuje kabisa wiyumve neza. Hanyuma nawe uri kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe tuguhaye ikaze. Utwumva uri Kinshasa, utwumva uri i Kampala muri Uganda, nawe tuguhaye ikaze. Hanyuma utwumva uri i Maputo muri Mozambique, twizere ko nawe umeze neza cyane. Hanyuma nawe uri USA, yo za Canada ndetse n'andi agiye atandukanye, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru agezweho. N'amakuru akomeye cyane rero anzanye nk'ibisanzwe, murabizi neza cyane, twibanda ku mutekano, politike ndetse na diplomasi uko bihagaze. Hanyuma amakuru yacu turaza kuyahera mu gihugu cy'u Rwanda, ahakomeje kubera irushanwa ry'amasiganwa y'amagare ari kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyine n'amasiganwa ari kuhaba. Hanyuma rero turaza kugenda turebera hamwe udushya twagiye tuba muri ino mikino. Hanyuma turagaruka kandi ku rugamba ruri kuba mu bice bigiye bitandukanye hano mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Hanyuma turebere hamwe ibibera muri teritwari ya Walikale, twongere kandi turebe nanone ibibera muri teritwari ya Uvira. Byose rero bikubiye muri aya makuru tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma uri hamwe nanjye Pacifique, ni njyewe ugiye kukugezaho aya makuru. Rero turi ku itariki ya 25 z'ukwezi n'ubundi kwa 9 umwaka ni 2025. Tukaba rero tugarutse mu makuru yacu ya kabiri ya nimugoroba, nyine aho ugiye kugenda wumva byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko byaranze uyu munsi uko wiriwe. Ni ripoti ya risasi na magero, nyine ngiye kubabwira uko bihagaze. So reka rero mbabwire amakuru yacu tunayatangire, nyaboneka mbasobanurire akantu ku kandi uko byagenze, operasiyo uko zakozwe. Hanyuma nyine ugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma urugamba umunsi rwabaye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bigize buno burasirazuba, aho rero nko muri teritwari ya Walikale habayemo urugamba, by'umwihariko mu gace ka Pinga habayemo urugamba rwari rukomeye cyane. Navuga ko ari urugamba rutari rworoshye. Muri teritwari ya Walikale nababwira ko nyine muri utwo duce twombi twabayemo urugamba rutari rworoshye habe na gatoya, aho ibitero byagiye binyuranyuranamo bigabwa kuri M23, by'umwihariko byagabwe na Wazalendo FDNB, aho bagiye bakora ibishoboka ibyo ari byo byose ngo barebe ukuntu batungura M23, ariko bikanga, bikababera ibibazo bitoroshye. So rero amwe mu makuru nabashije gukurura ari kuvugwa muri utwo duce twose ku rugamba rwari ruhagaze, nyine nuko rwari rumeze. Hari amakuru nabashije kwakira avuga ko inyeshyamba za M23 zinjiye zikagenda zikinjira muri Satre ya Walikale n'ubundi, kandi ko bakaba bamazemo iminsi gusa, ngo bakaba bategereje order cyangwa se ifirimbi ya nyuma kugira ngo hatangazwe intambara yeruye. Hanyuma uyu mujyi wa Satre ya Walikale n'ubundi ukaba wafatwa mu buryo bworoshye. Ubona ko rero ari ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ngewe rero ikindi nakubwira, by'umwihariko ku rugamba uko byagenze, baba binjiyemo rero atari bakiya cyane. Hano muri teritwari ya Walikale igitegerejwe ni ifirimbi kugira ngo Isatre ya Walikale ibe yafatwa. Ushobora kwibaza ati isi irafatwa ite? Izi nyeshyamba za M23 ko zabigerageje keshi riko bikanga. Ngiye gusa icyo nkubwiye cyo mumenye neza cyane, 100% iteritwari ya Walikale ishobora kuza kugira gute gufatwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kandi gafatwa n'abantu bayirimo indani. Hanyuma reka mbibwirira andi makuru akomeye cyane, by'umwihariko tuvuye muri ibyo bice. Amakuru ari kongeraho nuko hano muri Pinga ari ibitero byabayeho byari byatatse M23, ibitero nyine byagabwe na Wazalendo bakabigaba kuri M23 hano mu gace kitwa Peti, aho bari hitwa Mubi, bari gusatira Satre ya Peti kugira ngo babe bagira gute bayigarurira, ariko ntago bigeze bayigarurira. Gusa beremo urugamba mu nkengero zaho hafi hara muri Mubi nyine,
ariko iyi satere ntiyigeze ifatwa cyangwa se ngo igerwemo n'amasasu, kubera ko intare za Sarambwe zari zisanzwe zikavarinze hepfo, hanyuma bari bari ruguru nyine nabo babashije kurinda satere, bakoresha intwaro za musahada basubiza ibitero inyuma hariya muri za Mubi, babasubiza hehe hariya muri za Bushima. Bivuze ngo rero izi nyeshyamba za M23 zari zageragejweho ibitero bitari byoroshye, ariko bino bitero bikaba byabashije guhagarara kandi ntawe bihitanye. Hanyuma amakuru ari kuvuga ko inyeshyamba za M23 muzi ko zaciye Shabunda zigacariya mu duce tugiye dutandukanye tuherereye hano muri Shabunda, ubwo bigarurga kare agace kanzibira bakahita berekeza hano muri Warikare bakajya hitwa niba ari Rubutu, hagati aho ngaho gusa niko mbizi, ni nako amakuru nayakuruye. Bivuga ko aba bajeni b'inyeshyamba za mu 23 ngo batatsweho n'ibitero mu karundura bya drone, ngo byaje kubarasa, ariko bikaba byamaze umwanya mutoya cyane ugereranyije n'ibindi. Amwe mu makuru mfite rero nabashije kuba nkurura neza cyane 5 cyangwa se 5 kuri kagenzi kako, nuko inyeshyamba z'ama 23 zahise zihagoboka. Murabizi neza cyane Shabunda noneho mu buryo bweruye barayigaruriye, hari abandi basirikare ngo baturutse ruguru, akaba ariyo mpamvu satere Warikare igiye gufatwa bayiturutse iburyo n'ibumoso. Aha, byari bikomeye rero nyaboneka, ninkubwira ngo byari bikomeye nyumve neza, so muze kunyihanganira arakabazo kari tekinike kaba kabayeho, gusa mwumve ko abajeni b'intare za Sarambwe nyine cyangwa se bano bajama 23 ngo bahise bamanuka ku bwishi, baraza n'ubundi bajya gutangira muri tura duce n'ubundi twanzibira. Hanyuma amakuru nari ifite rero yihutirwa, navuga ko hano n'ubundi muri Nzibira abana basirikare ba M23 basanzwe bariyo, hari ibitero karabutaka byabayeho n'undi bagabwaho, ariko bikaba byagabwe n'itsinda rinini rya Wazalendo. Ngira ngo murabizi neza cyane hari aba ikitwa Wazalendo ni beshi cyane, rero basaba bagabaho igitero karabutaka, ariko kino gitero n'undi kikaba cyasize gifashe ubusa. Amwe makuru rero nabashije gukurura mpabwa n'abaturage batuye muri biriya bice, nuko n'ubundi tuno duce twombi tukirimo inyeshyamba za M23, kaba Kanyora, Nzibira, Shabunda ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye, ndetse na kano gasozi ka Kabuhanga nako kakaba gashaka kugira gute kwigarurirwa. Ngira ngo rero birumvikana yuko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera. So andi makuru akomeye ari kuvugwa hano ku rugamba ahantu bita imurenge, by'umwariko mu duce tugeze muri tubiri, hari aho bita ku Ndondo ya Bijombo ndetse naho bita ku Ndondo ya Rurambo. Utu axe twombi twumvikanyemo amasasu atari makeya cyane, atari makeya ari kugenda yumvikana n'ubundi ku bitero byari bikomeje kugenda bigabwa ku barwanyi n'ubundi batwirwaneho, aho rero bari babagerageje kugira ngo barebe niba babambura uduce tumwe na tumwe, ariko nyine ntibyabagendekera neza nk'uburyo ki bari bagize gute bari babiteguyemo cyangwa se bari babipanze. Ngira ngo rero ni ibintu byumvikana neza cyane. 5 kuri kagenzi kako, inyeshyamba z'ama 23 zakoze akazi katoroshye ko kugira gute guhagarika ibyo bitero, n'ubundi navuga ko ari bitero bitari byoroshye. So reka rero twihute cyane tuve muri zo axe, hanyuma twerekeze n'ubundi hano tukiri hano muri Sud Kivu, tubanze twerekeze Uvira, tugaruka inyuma gato tugaruka hitwa za Kavumu, naho turebera hamwe ibyaho uko bigize gute, uko bihagaze cyangwa se uko byifashe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma amwe mu makuru mbasha gukurura n'ubundi mvana hariya muri biriya bice, aravuga ko kandi ibitero byari bikomeye cyane byagabwe ku nyeshyamba z'ama 23 byibasiye n'ubundi tumwe mu duce ngiye kubabwira. Agace ka mbere Tema, Mungwengwe, Kawezi, Ndurura ndetse n'utundi duce twitwa nka Zizuro. Utu duce twombuka ari tune twose twagabwemo ibitero. Bitewe n'iki? N'amakuru ubutasi bw'u Burundi bwakuriye ngo bukamenya neza yuko hari ahantu M23 agenza intwaro ngo za Musahada cyangwa se zino ntwaro zirasakure nyine, harimo za BM21, harimo n'ibifaru bigiye bitandukanye birasa mu ntera ndende cyane. Bikaba rero ibi bifaru byarateguriwe ngo kurasa umujyi wa Bujumbura bakawugira ubushwange. Akaba ariyo mpamvu nyamukuru telefone yahamagaye Kinshasa yamenyeshaga Felix Antoine Tshisekedi yuko ngo ashobora kumufasha kugira ngo babe bagira gute, babe bagaba. Ariyo mpamvu nyene Tshisekedi yahise amubwira ati ubwo ngubwo nta kunda abo bacashuro, reka tubagabanemo kabiri. Abageze ku 130 bose bari hara ku kibuga cy'indege cya Marikiyoro Ndadaya. Hari amakuru nakire ko igisirikare cy'u Burundi ari akatumba nabo batangiye gukwiza intwaro ndende hari mu misozi. Akaba ariyo mpamvu inyeshyamba za M23 ngo inyishi zashiriye mu mujyi Uvira, ngo abenshi bambaye tennis civile, ngo bari gucuruza inyanya abandi bari kumotara.
Ibi rero ni ibisobanura yuko neza neza niba muzi forume y'umujyi wa Goma mu buryo wafashwemo, niko bigiye kugenda n'umujyi wa Uvira ufatwa ndetse n'umujyi wa Bujumbura nawo ufatwa, kandi byose bigafatwa n'inyeshyamba za M23. Sinzi ngo biraza kuba bigenda bite cyangwa se ngo arakoreshwa izihe strategy, gusa nyine zino nyeshyamba za 23 uko byagenda uko ariko kose bana ko zigiye kugira gute guhangana n'iza FARDC. Byari bikomeye cyane rero, navuga ko ari ibintu bitari byoroshye habe na gatoya. Ubona ko nyine zini nyeshyamba za 23 zagiye zikora akazi katoroshye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona ko bitari byoroshye habe na gatoya. So rero nyaboneka reka mbashimire, ariko mu kanya gatoya ndaza kugaruka nanone ku yandi makuru nibiza kunkundira, mbabwira impamvu nyamukuru u Rwanda rugiye no kwakira irindi rushanwa mpuzamahanga ry'amamodoka. So reka byose tuze kubikurikirana mu kindi kiganiro kiza kuba gikurikira. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.